Uba bating shan light monrenga. Ula tep kerteng kum ukortong ko kongres. Mentakas ngi ban yakon nega election shteng samoy na Shila constituency. Kaban salong hak arpoi terik urisau. Ya uba bating shan na senran lang di ginong ilam ko kongres. Kamtam ki MDC ke KHTC na lor kiwe kiwe. Habakran hadien beladep tep ker uba bating shan ulo kermen bu unra eketong hakane ke kenti. Namar bahak MDC beladep ula syarem no tang ars pabut. Jingmi ke kongres M Kharpuri. Banyakun independen hadien bagladu tiket na ke kongres kanum kta setia yu. Namar ba uba Wilfred Kleb udan hasenda ban kershan lang wala uladu tiket. I, Dr. Chen Light Mandaman, having nominated as a candidate to fill a seat in the 26th LISP Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Tiap video buat ke ni ke election ke Banwan, nak kalian ke jonga ngadon kita ke ngolah batang mulai kun ni ke MDC mana kani, bat hak MDC bang kani kejingi kun jonga kamlong bat batin ni orang pada MDC, anda kejingi kun jonga hikalong bau badan, mau badan hak tu kapor bau dangdat, mo pampai dua rublay, letrai hitam hak tu ke MDC ke rublay, mari suatu kejingi kun kedai bat ngau tang jalan sengkong keras, bat kejing syarem jonga hak tu kapor tang aspak bud kedai tang nak tahan bodan, rena rikasi berapa ini job, tengah kerman tu kani kasin kementah. Kumbak lalai haka election ke lalai MDC bat kini ruki nakaliang dong sora ke bahap mentah sya ngi haka MDC ke hap sora kanong sken kata ka unjuk kanong bahap sya yu mentah ke hap sya lah kermen ru bana gini lembar jeng i jong ke election MDC ke lalai kini rukin kan ketik komisi ke jong ki bat kamtam ki baik ba jong sya konstitusi bar koi ki kwai ke jeng telah hak ni kesin ngi nom ya keren ni ke lalai nama ke lalai mentah ngini ya keren ni ke banwan cakamat ngi nadu ki surak linti ki sekian nanta ki development ki school ki college na dong sodong ke pengindon kampan le kam tami ka thain bodar ni makla jengai kalong cut off na kanika sora bro kawi ba kumju hagwide ka thain khadu shnang laslam ki kata ka surak sesuak ke belakang kwa andre hadu mentani chambani ni kemen ba kani kesin memta la pai ba ki penjob yang hak kum UML jong ka Shila constituency antre stem hak bede ba surak namar de butlum jong ka ba jong ka than chelahi bro koi kalian ngejonga ngasuburam i ide ho i MDC jongi jadian bai ladu tiket nagas sengkong keras lami panile om ka independent candidate na kalian jonga ngamdan jeng ong i na marpa kawai ka area ka ba shi portion na ka jongi ka de support ong sken andai kati ka nong sken ka dan tang kuma san hajar tam ka kabut kata ka sinyang on bataru ya ka area jong ka MDC nong sken kidan tang kuma saw hajari khatsan spa kibalaj na kata teka pi kai ka bang i menta kalong lemba ka jinya lang i we de kri orang ba moi bapan tiket lang badai na kani ka thanjong i ka babun kabut ngidon kumba ratusan hajar plus kabut ngidon cingkermen menta nah ka bedai bat ka jing ong jong pi ba i pan tiket lang kongres mi no ngim don e kata ban ong ka jing mi ka dika mon ka blai lut dan re na kaliang jong ngilong firm banjab akani ka sin pro mentan wa kabut ka bakambun ka de shani bat ha ka MDC ru ngaklaim ba ka de shani ka